Ketut tangkah beline mengaton nang deke adine paras ayu dadi ingetan kade penasaran kenyang manis semanis madu ini sujenan berdaut kenedut ngelahan sujati tua adik setate mode keneh bel manis jagung bakar mantan gadis dan datang baru mekar beli gula balik negak Honda kesidaman sisir-sisir tipis pasang jagu gedang beli sing peduli jatuh janda beli demen gasir-gasir kalis tarikan ngalangan bajang jepun Bali, jepun Kamboja, uli celok abe kepenarungan, jastun jani adi super janda, beli suluk gon kurenan, jastun jali adi super janda, sedang luka tuyul merekam manis jagung bakar mantan gadis yang datanggung baru mekar beli gula bali negah Honda kesidaman sisir-sisir tipis pasang rujak buah gedang beli sing peduli jatuh janda beli demen gasir-gasir kalis tarikan ngalangan bajang geladi membeli bangli lebih-lebih abe kebejatan yen adi enyakan beli mai mulai jalan mengantar jepun Bali jepun Kamboja ulit kelok abe kepenarungan jastun jani adi sube janda beli suluk nganggun kurenan jastun jani adi sube janda sedang lunga
sing tuyul urukan. Kelani melini bangli tebe-tebe abe kebejatan yen adi enyakan beli mai mule jalan menganten jepun kali jepun Kamboja ulit celok apa kepenarungan jatuh jani adi suge janda beli suluk nganggon kurengan jatuh jani adi suge janda sedang lunge sing tuyung murukan jatuh jani adi suge janda sedang lunge sing tuyung murukan. Ada jagung bakar, wow, apalagi sore-sore gini ya, macam luar biasa. Tadi ada saudara request dari Kaca Muda, sebenarnya tadi salah satu lagu tambah sudah barang terus lewat jagung bakarnya.